agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye mu Burundi. Inyubako ebyiri n'iz'ubucuruzi mu mujyi wa Bujumbura, Galeri y'Indayizambaniro Paris zatwitswe n'umuriro nk'uko amakuru atandukanye bivuga. Abaturage batuye cyangwa se bakorera hafi y'aho izo nyubako ziri bavuze ko babonye umuriro mwinshi cyane n'umwotsi mwinshi w'umukara wazamukaga mu kirere. Abo baturage bavuze ko imodoka 3 z'abazimya umuriro zagezeho kugira ngo zigerageze kuzimya umuriro nubwo byagaragaraga ko ibintu byari byamaze kwangirika cyane. Amarira agahinda ubona no kwikubita hasi nibyo byagaragaraga mu bacuruzi bari bamaze gutakaza ibyabo. Kugeza ubu bwinshi bw'ibyangiritse n'icyateye umuriro ntibiramenyekana. Abategetsi b'u Burundi nabo ntibagira icyo batangaza kuri icyo kibazo. Agace izo nyubako zirimo gasanzwe karimo izindi nyubako nyinshi z'ubucuruzi zegeranye cyane, bituma bishoboka ko umuriro uturutse ku nyubako imwe ushobora gukwira no ku zindi. Inyubako ya Galeri y'Indayizambaniro Paris ni zimwe mu nyubako zubatswe nyuma y'uko isoko rikuru rya Bujumbura rihiye mu mwaka wa 2013, bigatuma abacuruzi ibihumbi basigara nta hantu bakorera. Bamwe muri bahise bimukira muri ibyo bibanza bishya kugira ngo bakomeze ubucuruzi bwabo. Muri uyu mwaka mu Burundi hamaze gushya amasoko n'ibibanza by'ubucuruzi bitari bike, kandi impamvu yabyo kugeza bikaba bitarasobanuka neza. Mu kwezi gushize isoko rikuru rya Ngozi ryarahiye. Muri Kamena uyu mwaka nabwo isoko ry'imbuto ryo mu gace kaje mu mujyi wa Bujumbura ryarahiye. Muri Gicurasi naho umuntu badutse mu masoko abiri, iryo mu Rugombo no muri Kinama ni mu ntara ya Bujumbura, wangiza ibintu byinshi. Muri Mutarama nabwo hahiye ikindi kibanza cy'ubucuruzi bw'imbaho mu mujyi wa Bujumbura hafi y'isoko hazwi nko kwa Siyoni. Amwe mu baturage b'umujyi wa Bujumbura BBC gahuza imiryango yabajije icyo atekereza kuri iyo miriro, yavuze ati nta kintu mfite cyo kuvuga, ntekereza ko ari umuvumo. Naho nyuma y'uko u Rwanda rutangije igikorwa gikomeye cyo gufunga inganda zikora ibinyobwa bisembuye bitujuje ibisabwa, Burundi nabwo bwatangiye gufata ingamba zikomeye zo kugenzura no guhagarika ibikorwa by'inganda zikora ibinyobwa binyuranyije n'amategeko. Kuwa gatatu tariki ya 19 Kanama muri komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera hafunzwe inganda 3 zikora ibinyobwa mu gikorwa cyayobowe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Iterambere ry'Abaturage n'Umutekano, Leonidas Ndaruzaniye. Inganda zafunzwe zirimo urwa Stani Business Company, Urakarama Company na Mukono Umoja Jagwa Company. Stani Business Company ifite uruhushya rwo gukora ibinyobwa, ariko abayobozi basanze ari ibinyobwa yakoreshaga bitari byari mu byemewe n'uruhushya rwayo. Yanagaragayeho gupfunyika bimwe mu binyobwa mu bikoresho byari bifitwe n'abandi bakora ibinyobwa bafite uburenganzira. Urakarama Company na Mukono Umoja Jagwa Company zo zafunzwe kubera ko zakoraga zifite uruhushya rwo gukora ibinyobwa. Minisitiri Ndaruzaniye yavuze ko iki gikorwa kitagarukira Ikirundo ahubwo ko kizakomeza mu gihugu hose. Yavuze ko cyatewe n'uko ibinyobwa byari byarakuwe ku isoko kubera uko tubariza amabwiriza byongeye kugaragara mu maduka. Yasobanuye ko iperereza ryakozwe ryagaragaje ko bimwe muri ibyo binyobwa byakorerwaga mu nganda zifite ibyangombwa bisabwa, ari nayo mpamvu leta yahisemo kugira aho ibyo binyobwa bikorerwa aho kwibanda gusa ku bacuruzi babigurisha. Iki gikorwa cy'Urundi kibaye mu gihe n'u Rwanda rumaze ibyumweru 2 rufashe ingamba zikomeye ku nganda zikora ibinyobwa bisembuye bituje ubuziranenge. Mu ntangiriro za Kamena, Rwanda FDA yatangaje ko yafunze inganda 101 ziyongera ku 8 zari zabanje gufungwa, bituma umubare ugera ku nganda 109, ndetse ibinyobwa 127 byakorerwaga muri izo nganda bisabwa gukurwa ku masoko. Nyuma y'aho umubare w'inganda zafunzwe mu Rwanda urazamutse ku 36, nyuma y'uko hafunzwe izindi 27 zakoraga ibinyobwa bisembuye. Rwanda FDA yavuze ko izo nganda zasumwe hashingiwe ku bipimo bitandukanye birimo kubariza ibisabwa mu ruhushya rwo gukora, isuku, ibikoresho, imikorere y'uruganda, ibipimo by'ibinyobwa ndetse n'ibipfunyika byemewe. Mu Burundi ikibazo cy'ibinyobwa bikomeye cyane ku isoko nacyo kimaze igihe gihangayikishije abategetsi. Muri Kamena umwaka ubuyobozi bwari bumaze gufata ingamba zirimo gufatira no guca ibinyobwa bikomeye nka Keke na Nyawera, mu gihe hari n'ahandi hagiye hafatwa ibyemezo byo kubuza ubucuruzi n'imikoreshereze yabyo. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Uburundi gishinzwe ubuziranenge BBN, Samuel Ndayiragije, yavuze ko inganda zikora mu buryo bwemewe kandi zikubahiriza ibisabwa nta mpamvu yo gutinya, kuko ibintu bigenewe bizakurikiza amategeko. Kugeza ubu ku rutonde BBN yasohoye ku itariki 3 Kanama, mu Burundi hari inganda 45 zikora ibinyobwa bisembuye zayizemewe n'amategeko. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko urukiko rukuru rwa Tanzania ishami rya Dar es Salaam rwatangaje umwanzuro ku rubanza rushinja mu bugambanyi perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'amajyambere CHADEMA, Bwana Tundu Lissu, rwemeza ko afite ibyo agomba kwisobanuraho. Ubwo yatangazaga uwo mwanzuro, umucamanza Ndunguru uyoboye itsinda ry'abacamanza bafite uru rubanza mu nshingano zabo yavuze ko nyuma yo gusuzuma ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha buhagarariwe n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa leta, urukiko rwasanze hari ibimenyetso bihagije byerekana ko Tundu Lissu agomba kwisobanura ku byashinjwa. Uyu mwanzuro ugaragaza intambwe ikomeye muri uru rubanza, kuko ubu Tundu Lissu azahabwa amahirwe yo gutanga ibisobanuro ku byashinjwa mbere y'urukiko. Kuri intambwe itsinda ryunganira Tundu Lissu rishobora gutanga ibimenyetso no guhamagara abatangamye mu rwego rwo guhakana no kunyemuza ibitekerezo n'ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha. Tundu Lissu yafatiwe mu ntara ya Ruvuma, hanyuma ajyanwa mu Dar es Salaam aho agejejwe imbere y'urukiko rwa Kisutu, maze ashinjwa ku mugaragaro icyaha cy'ubugambanyi hamwe n'ibindi byaha bivuga ko bifitanye isano n'amagambo ye ndetse n'ibikorwa bye bya politiki.
umuyobozi wa Chadema Tundurusi akurikiranweho icyaha cyo guhambanira igihugu cye cya Tanzania. Urubanza rurimo kuburanishwa n'urukiko rukuru Dar es Salaam kandi rukomeje mu byiciro bitandukanye mu gihe ubushinjacyaha butanga ibimenyetso byarwo. Tundurusi yatawe muri yombi tariki 8 Mata umwaka ushize ajyanwa mu rukiko rw'umucamanza wa Kisutu Dar es Salaam aho yashinjwe icyaha cyo guhambanira igihugu mu rubanza rw'ubugambanyi. Nibwo inzira y'urubanza yatangiye mbere y'uko urubanza rukomeza kuburanishwa mu rukiko rukuru. Nyuma y'iburanisha rya mbere mu rukiko rw'umucamanza wa Kisutu urubanza rw'ubugambanyi rwakomereje mu rukiko rukuru ku ishuri rikuru rya Dar es Salaam, aho ngaho uruhande rw'ubushinjacyaha rwatangiye gutanga ibimenyetso n'amatangahamya bashyigikira ibirego bashinja Tundurusi. Kugeza abatangahamya 17 batanze ibimenyetso byabo kugeza ku itariki 13 Kanama. Iyi ni imwe mu ngingo z'ingenzi mu mateka y'urubanza. Muri Gashyantare umwaka ubushinjacyaha bwatanze itangazo risaba kongera ibimenyetso bishya mu rubanza. Riso yarwanyije icyo cyemezo maze urukiko rukuru rwa Dar es Salaam rwanga icyemezo cyabwo cyo gutanga ibimenyetso bishya. Ubushinjacyaha ntibwemereje n'uyu mwanzuro bwajyanye ikibazo mu rukiko rw'ubujurire busaba ko icyo cyemezo cy'urukiko rukuru gisubirwamo kubera impamvu urukiko rukuru rwasubitse iburanisha ry'urubanza rw'ubugambanyi kugeza igihe urukiko rw'ubujurire ruzafata icyemezo, bityo urubanza rwahagaritswe mu gihe kingana n'amezi 5 guhera muri Gashyantare umwaka. Nyuma y'uko ikibazo gishyikirijwe urukiko rw'ubujurire, urukiko rwafashe umwanzuro ku cyifuzo cyatanzwe n'umushinjacyaha. Riso yatsinze urubanza rukekuraho inzitizi z'amategeko zari zatumye urubanza ruhagarara. Nyuma y'umwanzuro urubanza rwasubiye mu rukiko rukuru Dar es Salaam kugira ngo rukomeze kuburanishwa. Nyuma y'ikiruhuko cy'amezi agera kuri 5 urubanza rwasubukuye ku itariki 10 Kanama y'umwaka. Kuva hagarukiye mu rukiko rukuru, uruhande rw'ubushinjacyaha rwakomeje gutanga ibimenyetso. Muri iki gihe cy'urubanza Tundurusi yagiye yabaza abatangahamya b'ubushinjacyaha ibisobanuro batanze n'ibyo bavuze mu iperereza. Urugero mu bimenyetso byatanzwe tariki 12 z'ukwezi kwa 8, Riso yabajije umutangahamya itandukanye hagati y'inyandiko yari yatanze mbere n'ibisubizo yatanze mu rukiko. Umutangahamya yavuze ko atasobanuye impamvu y'itandukaniro mu nyandiko, ariko yewe n'umunyamategeko wa leta yavuze ko yasubizaga ibibazo akurikije uburyo yabajijwe n'uregwa. Tundurusi yanabajije ibijyanye na video zakoreshejwe mu iperereza. Umutangahamya yavuze ko polisi yarebye video yari kuri internet ariko ntiyarebye video yari kuri memory card na flash disk byavuzwe mu rukiko. Nasimbukiye muri Uganda abanyamakuru bicembera mudasobwa barandika. Banditswe abagore mu ntara ya Karamoja mu karere ka Nakapiripiriti muri Uganda bari ku gitutu cyo kubyara abana benshi ngo bakunde bemererwe n'abagabo babo kuko ubu hari kiburi hejuru cyane muri ibyo bice. Mu muryango umwe agaciro cyangwa se umwanya umugore afite mu rugo bifitanye isano n'umubare w'abana abyara. Ukugira benshi ni kurushaho kubaho bigatuma hari ababyara benshi batabishaka ariko bakabikoreshwa no gushaka kubaho mu muryango. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Dr. Jennifer Yopo wo ku kigo nderabuzima cya Tukura ya 4 yavuze ko ubwinshi bw'imiryango y'abagabo bafite abagore benshi ari mwe mpamvu zituma imiryango igira abana benshi kandi abagore bakitabira gake gahunda zo kuboneza urubyaro. Avuga ko hari abagabo bafite abagore barenga 2 ndetse bamwe bakaba bafite abagore 5 cyangwa se 6 bigatuma abagore bahangana mu kubyara abana benshi. Dr. Yopo yavuze ko abagore bahatanira abagabo babo babyara n'abana benshi. Yavuze ko yagiye ahura n'ababyeyi akaboza inda batwaye, bamwe bakamusubiza ko ari nk'inda ya 10. Ibi byavugiye mu nama yabereye ku ishuri ribanza rya Tukura mu karere ka Nakapiripiriti mu gikorwa cy'ubuzima ku ishuri cyateguwe na Action Aid International kunga w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kigamije kurwanya ibikorwa bibangamira uburenganzira bw'abakobwa. Muri ibyo bikorwa harimo ihohoterwa ryo mu ngo, gukebwa kw'abakobwa, gushyingirwa bakiri bato, gusambanya abana, gufata ku ngufu no gushyingirwa ku gahato. Dr. Yopo avuga ko abagore benshi banze gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kubera gutinya ko abandi bagore basangiye umugabo umwe bazakomeza kubyara bigatuma nabo bumva ko bagomba gukomeza kubyara. Ikindi kibazo ni ugutinya ihohoterwa ryo mu ngo. Bamwe mu bagore batinya gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kubera ko abagabo babo babirwanya. Dr. Yopo avuga ko umugabo ashobora kumenya ko umugore we yatangiye kuboneza urubyaro bikabyara ihohoterwa ryo mu ngo ndetse rimwe na rimwe bigatuma umuryango usenyuka. Yongeraho ko kugira abagore benshi n'imiryango minini bigira ingaruka ku burezi bw'abana. Abana benshi ntibajya ku ishuri kubera ko ababyeyi batabasha kubona amafaranga yo kubagurira ibitabo, ibyo kurya n'ibindi bikoresho bikenewe. Hari ababyeyi batabasha kubona udukoresho tw'isuku tw'abakobwa ndetse n'ibikoresho by'ishuri bigatuma abana bamwe bari ku ishuri. Dr. Yopo avuga ko kuva mu ishuri byagize uruhare mu kwiyongera kw'ishyingirwa ry'abakobwa bakiri bato no gutwita kw'abangavu. Juliet Napeyo ku mubyeyi w'abana 11 utuye mu gace ka Remusi yavuze ko hari abagore batinya ko nibabyara abana bake bashobora kwirengagizwa, gutandukanwa n'abagabo babo cyangwa se gusimuzwa abandi bagore. Abagore muri Karamoja kandi baracyahura n'ikibazo cyo gushyingirwa bakiri bato. Umuforomokazi Angel Clementine wo ku kigo nderabuzima cya Nakapiripiriti ya 3 yavuze ko ababyeyi bagishingira abakobwa babo bakiri batoya bakaguranwa inka bigatuma abakobwa batabona amahirwe yo gukomeza amashuri no kwiteganyiriza ejo hazaza. Mabwire kandi ko umunyamabanga leta ushinzwe ubutaka, imyubakire n'iterambere ry'imijyi muri Uganda Harriet Ntabazi yasabye abapfakazi ku ruhande rw'abagabo n'abagore kwiyandikishaho ibyangombwa by'ubutaka n'ibindi byerekana uburenganzira ku mutungo nyuma yo gupfusha abo bashakanye kugira ngo birinde abashobora kubariganya imitungo yabo. Ntabazi yatanze ubu butumwa ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru kuri Uganda Media Center mbere y'icyumweru cyari ubutaka kizabera mu karere ka Rwenzori tariki 20 kugera kuri 29 Kanama. Yasabye abapfakaye kubanza kureba niba bafite ibyangombwa by'ubutaka mbere yo kujya mu mihango yo gushyingura. Yavuze ko
kutabikora bishobora kubakurira mu makimbirane y'ubutaka cyangwa se kubwamburwa. Ati ku bapfakazi bose iyo mwakundana gapfuye banza urebe ibikureba mbere yo kujya gushyingura, gerageza gushyira hamwe ibyangombwa byawe mbere yo kongera kubabara bwa kabiri. Minisitiri Ntabazi yavuze ko abagore, abagabo n'abana bakwiye kubika neza impapuro z'ubutaka n'izindi nyandiko zigaragaza uburenganzira ku mutungo kugira ngo abavandimwe, abatekamutwe cyangwa se abandi bashaka kwigarurira ubutaka batabona urwabo mu gihe umuryango uri mu kababaro. Yatangaje ko leta y'u Uganda iri gukora ubukangurambaga bugamije kwigisha abaturage uburenganzira bwabo ku butaka ndetse no kubafasha kumenya uburyo bwo kuburinda. Ntabazi yavuze ko kugira uburenganzira bwizewe ku butaka ari ingenzi mu kubukoresha neza no guteza imbere ubukungu, cyane cyane mu gihe amakimbirane ashingiye ku butaka n'uburiganya mu byangombwa bikomeje kugaragara muri kiriya gihugu. Binyibije muri Kenya abanyamakuru beguye za mudasobwa barandika. Manisco Vice President wa Kenya Kithure Kindiki yatangaje ko akomeje kurengera umwanya afite, yavuze ko bidashoboka ko yakurwa ku mwanya wa Vice President. Agereranya ibimo n'amakimbirane Perezida William Ruto yagiranye n'uwahoze ari umuyobozi we Perezida w'iki gihe Uhuru Kenyatta. Kindiki yavugiye mu gikorwa cyahuje abayobozi b'ibiro by'itora b'ishyaka UDA mu ntara ya Tharaka Nithi. Yavuze ko ubwo Ruto yari Vice President wa Uhuru hari abagerageje kumukura ku mwanya ariko bakabura icyo bageraho, agasigara ku mwanya kugeza ku iherezo ry'ubufatanye bwabo bwa politiki. Ati urabizi Perezida wacu agana ku iherezo yaje kutumvikana na shebuja, ariko bagerageje kura William Ruto ku mwanya birananira. Twakomeje gushikama ku mwanya wacu kugeza ku iherezo. Ikinyamakuru Destiny cyandika ko amagambo ya Kindiki asa nko kunenga Rigathi Gachagua, umuyobozi w'ishyaka DCP wakuye ku mwanya wa Vice President binyuze mu nzira yo kumweguza 2024. Kintu cyavuze ko Vice President ashobora gukurwa ku mwanya nk'uko abandi bayobozi bakuru bashobora kuwukurwaho atabirukanwa n'abantu bato. Vice President yavanwaho ate muri Kenya? Ntibishoboka. Uko niko avuga. Mu yandi magambo, atabirukanwa n'abantu badafite ijambo cyangwa se ububasha buhagije. Ntibishoboka ko muri Kenya bakura Vice President ku mwanya we. Aya magambo yakindikaje mu gihe hari kongera kubaho impaka za politiki ku mwanya wa Vice President mbere y'amatora rusange iteganyijwe umwaka utaha. Harimo kandi ubwumvikane buke mu butegetsi bugizwe n'amashyaka atandukanye ku bijyanye n'amasezerano ashobora guhuza ayo mashyaka muri Kenya. Naho abadepite batumije Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Kipchumba Murkomen kwitaba inteko ishinga amategeko ku wa kabiri mu cyumweru gitaha kugira ngo asubize ku bibazo abadepite bafite ku bijyanye n'imvururu ziri muri politiki n'ibikorwa by'amabandi vuga ko bigikomeje kugaragara mu gihugu. Iri hamagazwa ryatanzwe na Depite Marita Wangari uhagarariye Girigiri mu nteko ishinga amategeko, wavuze ko hirya no hino mu gihugu ibikorwa bya politiki biri kurangwa n'urugomo rutarabaho mu gihugu. Ikinyamakuru The Star kimusubiramo avuga ati mu byumweru bishize igihugu cyabonye ubwiyongere buteye impungenge bw'ihohoterwa, ihagarikwa rya za mitingi za politiki no kwangiza imitungo mu gihe cyazo iberutse kugaragara mu ntara za Homa Bay, Nyandarua na Nakuru. Wangari yavuze ko abantu bapfuye, abaturage, abapolisi n'abanyamakuru bagabwaho ibitero, amagambo akongeza umwuka mubi ndetse n'iyangizwa ry'imitungo ari ibintu biteye impungenge cyane. Yavuze ko ibyo bibangamira uburenganzira bw'abanyakenya bwo gukoresha ubwisanzure bwabo bwa demokarasi. Yongeye ko ibyo bikorwa byongera kutihanganira muri politiki kandi bigateza ikibazo gikomeye ku mahoro, umwe n'ubwiyunge bw'abanyakenya. Yavuze ko ibintu byari bisanzwe bifatwa nk'ibyabaye rimwe na rimwe ubu byahindutse ihohoterwa rikomeye ririmo no gukoresha intwaro gakondo. Wangari yasabye Murkomen kugeza ku nteko amakuru arambuye ku mubare w'ibikorwa by'ihohoterwa rya politiki byabaye mu gihugu mu mezi 12 ashize, aho iperereza rigeze, abakekwaho kubigiramo uruhare ndetse n'ingamba zafashwe kugira ngo ibyo bikorwa bidakomeza kwiyongera. Yanasabye ko hatangwa umubare w'abapfuye n'abakomeretse bazize iryo hohoterwa. Abadepite kandi basabye ibisobanuro ku ngamba leta irimo gufata mu kurwanya kutihanganira muri politiki no gukumira ihohoterwa rishingiye kuri politiki, cyane cyane mu gihugu cya Kenya kitegura amatora rusange umwaka utaha. Agaseke k'amakuru mu karere ngafurikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakojeje bamanino barandika. Banatwara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gutegura gukwirakwiza mu turere dutandukanye urukingo rwa Ervebo rukaba rwaramaze kwemezwa gukoreshwa mu gukumira ubwoko bwa Ebola bwa Zaire. Ibijyanye n'ubushakashatsi bugamije kugerageza urukingo ku barwayi mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa bundi buryo. Ishami ry'umuryango w'umubyeyi ryita ku buzima w'MS ryemeje ko doze mu 20 zizakoreshwa mu cyiciro cya gatatu cy'ubushakashatsi bugamije gusuzuma niba urukingo rukora neza mbere y'uko rwemezwa burundu kuri ubu bwoko bwa Ebola. Izindi doze mu 50 zahabwa abakozi bari ku murongo w'imbere mu bikorwa byo kurwanya Ebola ndetse n'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. OMS hamwe n'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no kwirinda indwara Africa CDC byakiriye neza intwererano, byavuze ko ari inyongera ikomeye mu bikorwa byo guhangana n'iki cyorezo. Ebola iracyakwirakwira mu ntara 3 za Kongo arizo Baziwere, Hotiwere, Ituri, Kivu ruguru na Kivu amajyepfo na Cupo, aho imaze kugera mu turere 56 tw'ubuzima. Kugeza tariki ya 18 Kanama abantu 5808 nibo bari bamaze kwemezwa na laboratoire ko banduye Ebola, muri bo 300 bari bakiri mu kato cyangwa bavurirwa mu bigo nderabuzima, mu gihe 2015 bamaze gukira. Abagera ku 2256 bari bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Umubare w'abahitanwa na Ebola uracyari kuri 47.5%, mu gihe ibikorwa byo gukurikirana abantu bahuye n'abanduye bimaze kugera kuri 44%. Abategetsi bavuga ko gukoresha urukingo rwa Ervebo kongera imbaraga mu gukurikirana abantu bashobora kuba barahuye n'abanduye no gukomeza kuvura abarwayi biri gufasha mu guhangana n'iki cyorezo. Hagati aho umutwe w'Ventura urwanya ubutegetsi bwa Kongo kandi umaze kwigarura uduce twinshi two mu ntara za Kivu amajyaruguru na Kivu amajyepfo watangaje ingamba nshya zo kugabanya urujya n'uruza rw'abantu hagati y'uduce ugenzura n'utwo leta igenzura mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya Ebola.
Ebola. Muri izo ngamba tagisi rusange zikoresha umuhanda Goma Kirumba zahagarikwa mu gihe cy'ukwezi kumwe guhera ku wa gatandatu. Ubwato butwara abagenzi ku bice bimwe na bimwe byo ku kiyaga cya Edward nabwo buzahagarikwa, ariko mu bisi mato atwara abagenzi azakomeza gukora kuri uwo muhanda, ariko hakurikijwe amabwiriza akomeye ajyanye n'isuku n'umutekano. Amakamyo atwara ibicuruzwa nayo azakomeza gukora. Izi ngamba zafashwe nyuma y'uko abantu babiri bari baturutse mu mujyi wa Lubero ugenzurwa na leta basanzwe Ebola bageze mu mudugudu ugenzurwa M23. Abagize itsinda rishinzwe guhangana n'icyorezo bashyizwe n'abategetsi ba M23 nibo batanze ayo makuru. Abayobozi ba M23 bavuze ko izi ngamba ari ngombwa kugira ngo bakumire ikwirakwira rya Ebola, cyane cyane ko ingendo hagati y'uduce tugenzurwa n'impande zitandukanye zishobora gutuma gukurikirana bahuye n'abandi birushaho kugorana. Uko ibintu bimeze ubu ni kimwe mu bigaragaza ingorane zikomeye zo guhangana n'icyorezo cya Ebola mu gihe uduce twibasiwe nacyo dutandukanijwe n'amakimbirane n'umutekano muke. Intambara ikomeje gate leta ya Kongo na M23 iratumye ukuri gukurikirana no gukumira ikwirakwira ry'indwara birushaho kugorana. M23 yafashe Guma na Bukavu mu ntangiriro z'umwaka ushize, yegereje kwerekana ko ishoboye gucunga uduce igenzura, ishyiraho gahunda zayo zo guhangana na Ebola zitandukanye n'iz'ubutegetsi bwa Kongo. Reuters yavuze ko uyu mutwe wari wagaragaje ko icyorezo cyari kirangiye mu duce twawo nyuma y'iminsi 21 nta yindi ndwara nshya igaragaye. Mu mpera za Kamena abayobozi ba M23 batangaje ko nta Ebola ikiri mu duce bagenzura, nyuma y'uko umuntu umwe wo muri Goma wari wemeje ko yanduye Ebola ku itariki 17 Gicurasi. Mu duce twagenzurwaga na M23 habaruwe abantu bane bari banduye Ebola muri icyo cyiciro cy'icyorezo, ariko bahanga mu buzima baracyaburira ko ibyago byo kwirakwira kwa Ebola hakurya y'imipaka bikiri hejuru, cyane cyane kubera ingendo z'abantu, kwimuka ko abaturage n'umutekano muke. OMS ivuga ko mu ntangiriro z'icyorezo ibyago byo gukomeza gukwirakwira muri Kongo byari biri ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse n'ibihugu bihana imbibi na Kongo bikaba byari bifite ibyago byo kwandura binyuze mu bantu bambukiranya imipaka. Ikibazo gikomeye nuko ibikorwa byo guhangana na Ebola bikorerwa mu nzego zitandukanye, aho M23 ifite inzego zayo z'ubuzima mu duce igenzura mu gihe leta ya Kongo ifite izayo. Abasesenguzi baburira ko uburyo butandukanye bwo guhangana n'icyorezo bushobora gutuma gukurikirana abanduye nabo bahuye nabo bigorana, cyane cyane iyo abantu bakomeza kujya hagati y'uduce tugenzurwa n'impande zitandukanye. Ibi nabyo bituma ingamba zo kugabanya urujya n'uruza zongera gushyirwaho mu duce tugenzurwa M23 nyuma y'uko abantu babiri baturutse i Lubero basanzwe Ebola bageze mu gace kari mu maboko y'uwo mutwe. Mabwire kandi ko Zari Vice President wa Kongo Kinshasa Azarias Ruberwa yaburiye ko intambara ishobora kongera kurota mu bice bya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ruberwa umunyapolitiki bakomeye bagize uruhare mu mateka ya politiki ya Kongo nyuma y'intambara yagaragaye mu kiganiro cyabereye kuri Space ya X cyateguwe n'umunyamakuru Stanis Bujakera Tiyamara, aho yagarutse ku bibazo by'umutekano, imibereho y'abaturage, inzira z'amahoro ndetse n'imvugo za politiki zikomeje kuranga impaka ku bibazo by'akarere k'ibiyaga bigari. Icyo kiganiro cyari kibanze ku ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, amasezerano ya Washington, ibiganiro bya Doha ndetse n'igitekerezo cy'ikiganiro cya politiki ku rwego rw'igihugu. Ruberwa yongeye kuva ku kibazo cy'umutekano wa Minembwe. Mu magambo ye Azarias Ruberwa yagaragaje impungenge ku kuba agahenge kari hagati y'impande zihanganye katubarizwa uko bikwiriye. Yavuze ko abaturage ba Minembwe bari bamaze hafi amezi abiri babayeho mu ituze rigereranije, ariko ko muri iyi minsi hari ibimenyetso bishobora gutuma umutekano wongera kuzamba, birimo amakuru y'ibitero bikoreshejwe drone. Ibihura n'ibitekerezo Ruberwa yagiye agaragaza mu bihe bitandukanye, aho ashimangira ko ikibazo cy'umutekano wa Minembwe kidakwiye kureberwa gusa ku ndorerwamo y'intambara, ahubwo ko yakwiye kwitabwa cyane ku kurengera abasivile no gukemura ibibazo by'impunzi bimaze igihe bitera amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Yamaganye uburyo abaturage bagirwa ingaruka n'intambara. Ruberwa yibanze kandi ku ngaruka intambara igira ku baturage basanzwe, ashimangira ko ikibazo cy'umutekano kidakwiye gusobanurwa hifashishijwe imibare cyangwa se amatangazo ya gisirikare gusa mu gihe abaturage bari ku butaka bahura n'ibibazo bikomeye. Yagaragaje ko ibikorwa by'intambara byangije amazu, amashuri, ibitaro, amatungo n'ibindi bikorwa by'abaturage, ndetse bigatuma bamwe bahunga ibyabo. Ku bijyanye na Minembwe yavuze kandi ko ibibazo by'itangwa ry'ibiribwa n'imbogamizi ku bucuruzi byagize ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage. Uyoboza ari Vice President yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga ku bigo byose by'ihohoterwa bivugwa muri ako gace kugira ngo ukuri kumenyekane kandi ababigizemo uruhare mu gihe byemejwe n'iperereza babiryozwe. Yagarutse kandi ku mikoranire ya gisirikare hagati ya Kongo n'u Burundi. Kimwe mu bice byagaragaye mu bitekerezo bya Ruberwa ni ibyerekeranye n'imikoranire ya gisirikare hagati y'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse n'ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Kongo. Ruberwa yagaragaje impungenge ku buryo ubwo bufatanye bushobora kugira uruhare mu kugarura amahoro mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugira ingaruka ku baturage bo mu bice byibasiwe n'intambara. Yongeye no kuvuga ku bindi bice by'uburasirazuba bwa Kongo birimo Fizi, Baraka, Masisi na Walikale, ashimangira ko ikibazo cy'agahenge kidakwiye kurirwa ahantu hamwe gusa, ahubwo ko impande zose zigomba kubahiriza ibyo ziyemeje. Yasabye impande zihanganye guhitamo inzira y'ibiganiro n'ubwiyunge aho gushaka gutsinda ku rugamba. Yagaragaje ko nta ruhande rukwiye kugerageza gutegeka urundi amahoro rukoresheje intwaro, uko ibyo bishobora gukomeza uruziga rw'intambara, kwimura abaturage no kongera ibibazo by'ubutabazi. Naho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko zahanuye indege nto itagira abapilote b'ubwiyahuzi cyangwa se kamikaze drone mu misozi miremire yo muri Fizi. Kwa kane mu gace ka Ruyengo muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo niho iriya drone yahanuriwe. Nk'uko igisirikare cya Kongo cyabivuze, iyi ndege FARDC yavuze ko ari iy'abarwanyi ba M23 n'imitwe bifatanije yatwirwaneho na Red Tabara. Yarashwe ahagana saa 2 za mu gitondo. Sureto Narigana Imbuye, umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sukura kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, yavuze ko iriya ndege yahanuwe nyuma y'amasaha make FARDC yahagaritse ibitero byinshi by'inyeshyamba ku ndiro
byabo biherereye mu misozi miremire ya Fizi. Kugeza ubu nta KFC Ventura iratangaza kuri rasiko ry'iriya ndege. Amashusho yagiye hanze agaragaza ingabo za Kongo FARDC zigenzura iyo drone, umwe akavuga ko bayihaniye ariko ngo babanje kubazonga. Mu gicuku cyo mu ijoro ryo kwa kabiri shyira kwa gatatu igitero cy'indege cya drone cyagabwe kuri hoteli Mwaro iherereye muri teritwari ya Fizi, bikavuga ko yakorerwagamo inama n'abasirikare bakuru b'u Burundi FARDC na Wazirendo. Icyo gitero nta wakigambye, icyakora FARDC yavuze ko cyagabwe na M7 Ventura